Tuod haga ka to manusia. Nalupa simpag kasilasa. Nalupa simpag agad. Okay, assalamualaikum kanyo katan mga tatay manghud ko agama Islam hakatalingkal sin dunya ini. Susun na kita sim video ko sebelum ini hawai pa ini. Jadi magsukul kanyo katan, support nyo si mga video-video tayo ini. Like nyo, hapag kita nyo, magsukul kanyo rayang yaning kabaan ta, magsupul-supul kita nyo hang kabangsa. Jadi unuin buna, bukum buna lalom si mga video ini, kita na pikilan kandi nya ahunin bunal, amoy nakaranta, ahunin bukum bunal, amun bukun ati. Jadi sab kita makan. Jadi biaun natinnya umasukun na isab kita, biaun hambuk maas makira maas na to. Bisan siya ini pandangun taro maas laung tataw maas na. Jadi makira biya nagkaun siya nin nakira biya nakaunsukal dahil habi akato biya batabago ini. Hambuk pandapat isab dahil kanya ini makira resab siya ni altis organ sabahan amuhad jalong ta na malukay na imbiya siya ini halawm sinamin biya pagolgan-olgan ini. Amoy nin siya ini nasubuhunta yung mga pandapat niya simbiya mga biyadin ito ini biya mga masala biyaw ini ataupun musiba ataupun uno-uno na namin halawm simbiya mga pagbincang-bincang ta, pag-discuss ta hadlaw ini ataupun halawm sim video ini. Stay kamurunan halawm sim mga channel ini. Bang buliwan rapat mga yo ako sukungan nyo atin yamang makajari. Subscribe kamu sim video ini, subscribe kamu sim channel ini. Kimita kamu, mag-like kamu, mag-follow kamu. Disab kamu mag-like, mag-dislike, okay rin sab, way masala. Ayaw wadya mimbiya kumin long tabi ang mga mag-ama. Pag kita mag-comment, madjari. Long ta bukum bunal, ini buku ini. Ta, long ta, aun jalannya. Dimihil kita idea, pandapat tayo sab. Jadi, mana tau yan konsumi sab, hinangun tayo sab konten natinnya kasinambungan ataupun pambahaguan dahil habi ang mga masala bihan. Jadi kamu malupa mag-comment kamu bang sa pamaon kabayaan nyo hinangon talom simbiya konten-konten video YouTube susungon. Jadi di na ako magpalukay kimita kita nyo hambok dumungog kita nyo story ataupun bisara din hambok maas na to apabe maas mag-uolgan din di sabay ini. Jadi dumungog kita kanya biya di namin biya mga pandapat niya musibah ataupun uno-uno na din habiya masala biyaon ini dan di kimugdan kato katilingkal sim dunya ini. Jadi magsarang sukul kanyo katan kimita kamu sim video ni masih pa kamu isab nag-support hara video channel. Thank you for subscribe, thank you for like, thank you for the follow of this channel, and I love you so much for you all. Check it out. Long tapag kay ko inahin ang ama simbiya magulgan katan. Hambuk muna biyaon mga sungon hambuk nasihat mo ang mga kaanakan mo magulgan biyaon hamasa biyaon sing corona ini. Jadi lang dan assalamualaikum kanyo katan nga sabab dia simpang nga sabu sinambuk anak biya kanito rapi. Long ta sinambya kamo mag-uulgan ataupun long tahal sa mga sakit corona ini. Jadi uno katan mga tay manghod mga kaanakan mga kamagulangan ko kamaasan ko jadi maapon naman humumungan ini mga sa pamalawong. Sempat melengkan kita ini sibuk-sibuk ang pandapat dengan jadi long ta in mga mag-uurgan muna to nganan ko mag-uurgan amurain ipanasihat na si Bisara sinambukan at kanang tutong long tahiaram sing kay banan sempat melengkan ing kaharaman niya turing kato yung patandang kahatihan na to ing kaharaman hagin humabaran na to kahatihan na to ing labtik sindila na to ing haram iwan si bukon inikangi iwan sing karayaw manusia sibuk-sibuk dia panjari sin tuha di makahati sin mangi iwan marayaw banghinang sin mag-uurgan laong ta ing kabtangan niya pamangi laong ta ayad to asal makira siya haram sabab labtik deng haymumungan deng hambuk-hambuk sa imbuat malengkan unupon inhinang tababaw sin dunya ini imbunan niya mga anak mga taymanghod mga maas ko marayaw katan pahadarat sintuhan inhinang tapamarayaw sa inhinang tapamangi katan si manusia ang kalawman ang kasaan inyan to amo na ito yung pagyanon laong tahyaram sabab sin humumungan kami kung marayaw sa bukod kahitan
Dari diyan ang sinsambat, hikalain kayo sa papasalansin mga sakit. Iwan sa mga iklog na viral ini. Ito magsukol kita hakal na long kamisan siya bukong ubat. Matawag na sa isang ubat. Sa babibutang talong tayo mga iklog ini, bang kita hiapsi mo na mga tuod ubat hapdi. Dari lang kapag ka na viral dito, yung mga iklog dito, wayroon lang niya, wayroon kasaan. Dito pandapat. Sa imbuat malengkan dito na hinang kasaan, nalingog inhamok doon niya, pasalan sin iklog. Dari pagsukulan na ito sa balsin iklog ini, lang tapan dapat sa amin lang na pag-viral, siyagaw inag-viral. Lang tarang Indonesia, pag saggaw, isa ula lang na magsukul imbiya ka ito usog, in iklog, wayroon na ubos. Sababing kabukaan tarin dito matay manghudbang na ubusin iklog, ada kala amin iklog kaya tao tayo sabi niya, yung maubos. Dari amurayat din kapasampay ko tungod si mga iklog, iwan si mga corona ini, anduin uwat bunalet kurang tauhid kita ni patuhan sa bagyayaon in mano siya halom sin dunya lapay imbaran ko gimuya in pag-iman sin kita gimuya sa babangkan gimuya matay manghud abya na sin sambati kalabtik ko silila ko hakal na daw nahangkan gimuya sa bablong ta sampai masjid tiambul long tayat tubunal manjari tambulon sa ibat manay bang manjari ano mga yok kita ni orang imam long ta Bilal Hatib amanya tu pagjamaahon na to alom si masjid sababing kita ni ini taka-akal pamikir suway sa bumali dahil sin sakit yun sababing sakit yun nagkitaan dari magsukur kita ni sa blong ta mga nagpasampay long tayo mga jamaah jumaati ni manjari yat to bunalon tayo mabisara yat to hangkan manjari bunalon mga anak sabab in sakit di kakitaan in kita nakakal jari in sakit wero nakal yat to bunal mabisara yat to sa imbat malengkan bang mapangayo bang manjari in mga jamaah halom sinto tao halom sintunggo sin masjid suway to di paigon sari na hindi kato launtan na misan magjamaah na kita habaikan di ayat to wajib dari benas hambuk pangasuwisan amin biya mga biyaw nini pasalan sinamin parintak kurungan ini di makakuha imbya mga kataan taong ini jadi unin pandapatmu ataupun cadanganmu nasihatmu atau kataan dia jadi yan to malagong pagsukulan na to matay mga kasumpatan kinimungan inlago sin pagsukulan na to parinta iumiran jagahan kita niyo diada sin pagjaga si maastan sebab imaas ta hawak to kita sili-sili jajagahan kita sa amo gain dito amin di hikangam hapag kahita ataupun hakataan sabab sin pag-usaha pagkaon ang paimbunal na matay manghud malasa kato yung parinta malasahangkan kita ngayon o pasupaya kita ngayon majangkit simpanyakit ataupun di maribak in sakit nyanan jadi long taren doon dyan na sinsambat amin daw ta himumungan in amin daw ta way gaos na asal mahiluala ng pamikir sa imbuat malengkan ando ambuk da ini kapatumtum ko habya kato no katan hisyoso in amin daw na aun labi ando wajib na hipagkasilasasin kita nyo sabab sifat-sifat sin indunya gayaon sifat-sifat sin kiamat bukun sa isang kiamat sa imbuat malengkan sifat sabab kita un na to yung mga 1B yambul na jadi wayron na halga, wayron na ito halga. Way na halga patukan, sa imahalga patukan amo na kita manusia hanggang subay kita ni magkasilasa ando kay lohisiyosyo in aon tabangon ta inway. Jadi biya na sinsambat di na in kita masin makapa amin daw na makapasampay tuod kita sin hajat hapag alta babaw sin dunya sampai padarat sin Tuhan ando wajib na kita niyo magbihil sumbangan ataupun magsadak kahatao di makagaos. Dari amo yan to sa ni karel ko pandapat matay mamon hisyo-syo ay magkakaos tabangon ta in mayroong gaos imo na mo na tuod haga kato manusia nalupa sin pagkasilasa nalupa sin pagadat jari in ajab ibang bala bukun Tuhan inagpaon sa babday nga manusia bila tili na pagadatan in suwa pagkahita di ta na pagadatan in hayop ka panjari sin Tuhan asal aun ajab dumatong pababusin dito. Bukod naman hahuling bata, awak to pasing kanabihan nung ta asal aun ajab-ajab di maratong sa imbuat malengkan
waktu si mga kanabihan mamunta maray magpagkakita-kita nyo sa sambat ko, kabalikan ko salawat, bisara ko, maapan mo itong nagpong pangaka na akong ingat, dukog, tuhat, ingat, hindi kita man sa ikon. Dari maparakala ini magdil kita ng pandangan, subay na tulay sa pag-adatan, ingkatan, simple panjarisin Tuhan. Dahil hayop, bang kita kumaon subay tahalaron, ayaw ta, lasuhan, siksaon pa isan buhi. Subay halalon, subay matay manghon. Sabab doon kita mamintang hangan, sintaw usog at anong kabadyaw. Bila siya na puting, long ka na, busungon siya. Jadi long ta, yat hambuk pamintangan na to, bang bayid in baha isab, in mga satwa yaon ka panjalisin Tuhan. Jadi in mga pandapat in mga tayo mga libutang karakal na long ka, unuhang kan di matong imasakit ini. In sakit ini, kita manusia. In limawag, simul ka. Sabab amon yan to, in sabab niya, di na kita mag-adat. In panjalisin Tuhan. Siksaon ka. Ayaw pa, satwa. Hindi siksaon. Minsan yung manusia, biyayaon, kita na sing kita nyo, dahil nga Islam, siksaon sing Christian, in Christian, siksaon dahil sa sin Islam. Jadi, mga pandapat kumatay mga kalubaha isab, maray din dito, impunsa niya, sin mga parakala. Yan to, sababing kita dirihilan sin Tuhan, parman, pagkasi lasa kamu niya mga ibon. Jadi, maksud niya, subay kita nyo magtibukod kasi lasa, ayaw na to kalupahan yung parman sin Tuhan karakul alam. Jadi amon dahil ito yung karikong pandangan natin mo. Yan to pamandang ko isab, sabab si mga bisarayan to, amon yan to parman sin Tuhan, pagkasilasahon kita ng ingkatan, ipon sin Tuhan. Oke, jadi pagkalong ta biya, ini plus question na kay mulong ta. Ambuk nasihat mo para kataan, panglasan, pamay-may ating pasalansin namin hat teknik ataupun biadiin kita mahindar makwanting maghadap simbiya mga panditik niyo ini. Jadi ambuk nasihat na panglasan din kayo Jadi kamasan si magulang. In kita niyo hambuk dahil kapag pandapat. Hambuk muna lumawag kita nyo hatungod sin ubat da na sin sambat. In ubat liawag werek yawakan. Biya na sin sambat in lunas asal aun dah babaw sin dunya kasila sa sin Tuhan gato. Jadi maparakala ini matay manghod way roon dah kapangayoan taruay hambuk nagpapanjari. Sumod kita nyo mag-anad paiman uban sa pa. Mag-anad kita nyo. Mukunhakan ako na nisarain kahatihan iman iban sabal sa inubat niya tauhid na kuman patuhan terbul alamin man kita ng palayoon dahil haajab iban bala dahil dunia sa pandaw akhirat mga kita ng dua patuhan mga kita ng palindong amurayad to inakahil ko pandapat matay manghod sabab iman sing kita nyo katan hababaw sin dunia ini gimuya na ayaw pa isab-sambat habya na kumangkam manjarhi pangasurang habalan tapahambuk-pahambuk bang naguno na yung iman na to di hababaw sin dunya halubay sin sakit ini dari amurayat tumatay mga din karin ko pandapat dan asin sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.